Gaten? Good. Akutakanisa kwa longengi sala station. Munghana Lonene FM Makombandlela. Eka siku ra namuntlha lava hi nga vulaka ku i ti stakeholders hi Xinghezi va ndzawulo ya vutshila ngo mitlangu na ndhavuko hi va na SAPRO hi va na municipality. Xikongomelenkulu xa siku ra namuntlha mi ta tsundzuka lembe na lembe Munghana Lonene FM yi va na masagwadi ya vuyimbeleri laha hi hlanganaka na swiphiqo swo tala laha vayingiseri kumbe tinqambi va vutisaka swo tala mayelana na vuyimbeleri. Handle ka sweswo tinqambi ta hina va na swivutiso swo tala mayelana na ku va va register tinsimu ta vona aka SAMRO, ku va va kuma mbuyelo wa vona ku fana na le ka SAMPRA na va ECHO. Hi vona swi ri na nkoka swinene hi ri xitichi ku va hi endla workshop ya tinqambi leyi hi nga yi endla hi ndlela ya ku yi kota ku va yi vuyerisa tinqambi lava nga kota ku fika eka siku ra namuntlha la nkowankowa xikan'we na lava nga hluleka ku fika n'wina mi yingiselaka mi ri emakaya. Hi rhandza ku va hi khensa swinene lava va nga vona swi fanerini va SAMPRO, va SAMPRA, va Standard Bank van'wani va hi seketelaka ka masagwadi ya hina ya swa vuyimbeleri. Hi nga rivali va Greater Tzaneen Municipality tanihi museketelinkulu wa masagwadi ya vu-19 lawa hi nga ta va na wona. Xikongomelenkulu xa siku ra namuntlha muyingiseri wa Munghana Lonene i ku va hi ta hlamusela tinqambi hi ndlela leyi hi ri xitichi hi tirhaka ha kona loko swi ta eka swa vuyimbeleri. Radio kumbe hi ri radio leyi haxelaka rixaka hi na milawu leyi hi landzelelaka hi ku ya hi ICASA. Hi pfumeleriwa ku tlanga 70% ya local kumbe tinsimu ta la kaya na 30% ya international. Loko hi vulavula hi 70% ya tinsimu ta la kaya a hi katsi tinsimu ta Xitsonga ntsena, hi katsa ti-genre hinkwato leti ti nga kona ta vuyimbeleri leti hi ti tlangaka a xitichini. Loko nkarhi wu karhi wu famba muyingiseri wa Munghana Lonene ku na komiti ya swa vuyimbeleri leyi rhangeriwaka hi Themba Tractronics, kambe a hi na yena ka siku ra namuntlha ku na swirho swin'wana swa komiti leya va ta mi hlamusela hi laha tinsimu loko mi rhumela ka Munghana Lonene mi fanele mi endlisa ku yini, ku endliwa yini ku vona leswaku tinsimu ta n'we ti hetelela ti tlangiwa amoyeni. Hi tala ku va hi twa hi minkarhi ya masagwadi va ku Munghana Lonene yi xavisa gwadi. Se ni fane ti vutisa ku hikokwalaho ka yini lava va swi tivaka ku ma xavisiwa na vo va nga yi va ya xava loko ku ri ku va swi tiva ku ma xavisiwa kwini. Hikokwalaho ka yini ku loko va ku va tinsimu ti tlangiwa ka Munghana Lonene ku fanele ku ri na ku hakela. Hina SABC ya hi hakela ene yi hi hakela kahle, hi yo mhaka ku va hi mikorokera. Se a swi kona leswaku loko risimu ri tlanga nene ku fanele ku va na ku hakeriwa ko karhi. Compiler ya hina ma n'wi vona na n'wina a nga ondangi komba ku a nga na ndlala hakeriwa kahle ka SABC. Se a nga dyi mali ya munhu loko tinsimu moyeni antivi okay hi ndlela leyi mi submit tinsimu a xitichini na hi ndlela leyi ti-playlistiwaka ha kona amoyeni. Hi tele swona eka siku ra namuntlha ku ka hi rhambe va SAMRO, va SAMPRO, va ECHO, va Department of Arts and Culture, tatani Mhangwani va kwala lava loko ku fika nkarhi wa va Maphungubye va hlanganaka na ti-punches left, right and center. Hi va vitanini namuntlha ku va ta kota ku va va mi hlavisela khalanga. Se i xikongomelonkulu xa siku ra namuntlha veni hi hetile. Se va nkarhi wa me herile mi ta tsundzuka a ni ri muhaxi se ni nga vulavula ku ya amahlweni ni nga heti. No khensile Sis Rose ni kombela mi bela mavoko n'wina mi nga la holweni. Kambe tanihi sweswi mi ngete tinqambi loko ti te laha ti ta kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, a ni la ku vutisa ku matitwelo ya n'we hi wahi loko mi vona holo leyi? Loko a ni pfumeleriwa ni maranelwa na n'we ku hi nga vulavuli Xinghezi amoyeni, Anthony over the moon.
Hayi, no I can't swinene. se ni twa ni tsake ngopfu loko mi ti karhatile mi ta mi tele hi ndlela leyi swa tikomba leswaku ma yi rhandza radio and I radio leyi haxelaka rixaka a hi ya Phete a hi ya Rose a hi ya Lolo a hi ya Ruth Maphope I radio ya vaaki hi public broadcaster. Inkomo sesi khensile va beleni mavoko eka hi tlhela le ku nga na nkwinika kambe ke isale timinete tinharhu ku ni ya mavhengeleni ni kombela ku gaceni mi sungula mi xavisa ivi kusuka kwalano a ni nga ha vuyila moyeni lowu n'wana n'wa G I ta va hi byela ku laha ya ka yena I mani kambe a hi sunguleni hi hundza laha. So hi ta ku hlotela nhlamulo Afrika wa vulavula. Nakhalanga Pat Mathebula. Ikhensa swinene kunene hariko la awulweni vaaki ya nkowankowa la yisaka mahlweni nongonoko wa hina xivulavuri xi nga ta landzela sweswi xi suka ka va South African Music Performance Rights Association ku nga SAPRA hi ku komisa bona I sesi Nothando Mokoena a hi va beleni mavoko. Inhlekani lenkonko mfukile. Okay, Nothando Mokoena Numa la SAPRA. So SAPRA is South African Music Performance Rights Association, and Vanvangwani Vaivitana Shoku, we are a collective management organization. So Waina Lega SAPRA Iku administra royalty ngwani Vaivitana Shoku I needly time right royalties. So inaitira imele ina Vaimbeleli and the record companies. So we administer that right on your behalf, and this is how we administer it. Yakati music users, ukumashakuiti radio station, the broadcasters ufana namgana lonene, shwashwakuva hakela music user license, and kutlanga tingoma tangwina on air, so mtakota kuhola mali through the royalties. Ukuma tingwani I mean tindawo tingwani swa ku mhlambe iti shops iti restaurant iti tavern kun'wana na kun'wana, so anyone atlanga music ka tindawo leta vona kumsakisa or just for people to add value and va endla mali, so swi swa ku va hakela the music user license. And yina ti program tingwani leti ko la ka SAPRA under the SAPRA Development Fund. So the program leti ita ku pfuna the music industry. So loko ifuna music industry ifuna also n'wina as the artist, ifuna the record companies, and ifuna n'wana la ana rhandzu hi industry le ya hina leyi rhandzaka, because industry lena ya yi tsakisa and ya yi rhandza ngopfu. So the programs leti unga kuma swa ku like apply for live events, ula ku endla event or festival or concert, unga apply la ka SAPRA Development Fund, and then ina ita kupfuna ukuma kun'wani ula ku apply maybe for cultural organizations. So leti ti program ukuma swa ku kuna tatana Smanman or tatana Makhuvela la standini wendla ti program udyondzisa vana or vanhu van'wana van'wani timhaka ta ku endla tingoma ti-instrument va nga apply under cultural organization. U kuma swa ku maybe u lava ku endla ti-awards u honora ti-legends ta la Nkowankowa, Giyani, Tsanini la u humaka ko u nga apply for awards and musicals, and na ti-program tin'wani that are only for SAPRA earning members. So loko u lava ku apply for music production, let's say maybe u lava ku endla album or single, then unga apply under music production. Mara product le itala swa ku ube uli member ya SAPRA and u enile ti royalties ta 3,000 rand, and ti royalties leti iti royalties le itala swa ku uti ene ka SAPRA, not ka ti CMO tingwani, for you to apply for music production. Na travel and touring ina yona ula tora u promote music wa wena kun'wana kun'wani unga apply, but swi swa ku ube wore at least 3,000. So travel and touring ya fana na yona na music production, and ina yin'wani na yona ipfuna the artists, our members, swa ku go back to school,
and study about the music business, the industry. So so tomorrow, unga tikumi tinkingeni, unga tisha kuta umanjani, ivitana education, training and development. So these are the products unga ti apply la via the Sampra Development Fund, and kuba member ya Sampra, awakeli nchum, it is free of charge. So la lukula bakbas member ya Sampra, unga register, marastala toku register after you have released tingoma tawe, and tingoma late. Tlanga ka radio station or tingwana. So if your music it is not commercially released, unfortunately you won't be able to earn money in royalties. So ungangena ka ya Sampra, it is called www.sampra.org.za. Nakens. Cancer. Kumbe ku tsarisela kona tanihi nqambi. Kumbe Gajeni ni kombela u pfa u ntlangela swin'wana lava vuthekiniki va tirhana na timhaka ta timicrophone ta vona. Yana mahlweni Gajeni ni ta vuya ka wena. Loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi. Xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga. Hikwalaho ka vayingiseri lava tshembeka. bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni. Hi sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM komba ndlela hi tirhi ku haxela nongonoko wa Afrika wa vulavula twi kusuka haleni aholweni ya vaaki ya Nkowankowa eka masipala wa Greater Tzaneen. I masipala lowu wu talaka ku va wu rhurhela masagwadi ku fika sweswi hi ndlela leyi. Ni tshemba ku mufambisi wa xitichi siku rin'wana va ta kuma nkarhi na ku va mi byela ku ri xana loko u ta fanela u rhurhela masagwadi u fanele u swi endlisa ku yini. Kambe sweswi a hi tlheleleni ka Mani Mokoena. Mani Mokoena va suka ka Sampra a va kha va vulavula va kombisa hi laha va tirhaka kona. Kambe ke xivutiso xa mehe a ku ri ku hi mehe loyi ni khalanga Pat Mathebula ni nqambi na ha ku humesa risimu ku va ri ta ri tsarisiwa ka n'wehe ni ta hetelela ni kuma mali hi vuna mehe ni famba ni mi kuma kwihi? Hina ile Johannesburg office ya hina vanhu va lavaka ku vulavula na Sampra va nga fonela 011 561 960 011 561 9660 or va nga rhumela email leka info@sampra.org.za. info@sampra. Okay. Yeah. Swingeteni futhi 011 561 9660. okay info @sampra.org.za. Mani Mokoena cancel swinene nkarhi wa n'wina. Inkomo. Enkomo va beleni mavoko. Yimani ya ka n'wana n'waji ni lava ku ya ka tinhlokomhaka ta mahungu sweswi kambe ke ni nga swi teka tinhlokomhaka ta mahungu tsundzuxa vayingiseri na lava nga la holweni ku ha langutela swivulavurisi. Van'wana lava hi nga va langutelaka i va Samro, hi vona hi nga va langutela hambi ku ri va Swilombe Music Association, i van'wana va lava nga va langutela hambi ku ri kusuka ka mfumo ka ndzawulo ya mitlangu, vutshila na ndhavuko, ku ri vafambisi va swiyimbeleri na vahumelerisi. Ekhale Amerika timhaka ta vuhaxi nkwenika mapfhumba ya muxaka lowu lama ma nga tisiwa hi vufambisi bya Munghana Lonene FM mi vona ya ta hi pfuna njhani ku ya mahlweni ku antswisa tinqambi ta ka rikwerhu? Kumbexana swi ku hi pfuna ku va nga tshami ka va hi fonela va hi vutisa hi lowu kateko lowu va nga nyikiwa wona hi Munghana Lonene ku va ta vutisa
ku ta va na nkarhi ka n'wina mi nga kona laha holweni ku va mbutsa xivutiso xihi kumbe xihi lexi fambelanaka na matirhelo ya Munghana Lonene, hambi ku ri SAMRO, hambi ku ri SAPRA, hambi ku ri va ndzawulo, hambi ku ri va swilombe. So ni vona nga ku i mapfhumba ma kahle swinene lama nga va matiko ku va ma pfuna eka vayimbeleri hambi ku ri vahumelerisi. sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM. N'wina mi nga ri ku kona khombo ra koho i ku mi nge koti ku swi twa swivutiso na tinhlamulo loko swi kha swi vutisiwa laha kambe ka lava nga laha va ta va kha va swi twa. Xivilelo xo tala lexi ni talaka ku hlangana na xona vayingiseri va kha va ta ka mehe i timhaka ta ku tinsimu ti rhumeriwa kwihi. Khala swi olova hi ku a ko tekiwa CD yi yisiwa, se hi ta twa ku va ri timhaka ta tinsimu ti rhumeriwa kwihi. I hafu ku vhela awara ya 12 i nongonoko wa Afrika wa vulavula eka hi ku haxela wona twi kusuka haleni a nkowankowa xikan'wekan'we a hi tweneni ku sesi Lilian Hlabangwani va ri mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yimise kwini. Loko hi vuya n'wana n'wa G i ta va hi teka hi xivulavuri lexi nga ta landzela. Ya sesi Lili. Afrika Pesa swinene nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya exikarhi ka vhiki. Afrika-Dzonga ya nkowankowa. Xivulavuri lexi nga ta landzelaka ku va hi twa leswaku va hi khomele yini eka nhlekani wa siku ra namuntlha. Hi amukela vuyimeri kusuka eka Swilombe Music Association hi vuyimeri bya Dr. Sithole. A hi va beleni mavoko. Na mi xeweta hinkwenu n'wina mi nga haleni holweni na lava va nga le makaya va yingiselaka etindhawini to hambanahambana. Swilombe Music Association i nhlangano lowu wu nga registered. Ti-office ta wona ti kumeka office number 1 a multipurpose a Giyani. Ntirho wa Swilombe Music Association i ku langutisa ku ri ti-artist ta ka hina ti nga exploitiwi. Loko ni ta swi veka kahle hi Xitsonga i ku leswi swi nga fanelangiku ku swi endliwa ti-artist, nhlangano lowu wu meka sure ku wa swi lulamisa. Hi ta kota ku lulamisa swilo leswi hikuva timembara ti ta joyina ti va part ya nhlangano lowu. Hi ta kota ku lulamisa swilo swo fana na ku loko ku ta ti-events leti nga ta government leti faneleke ti benefita vanhu hinkwavo, hi kota ku tiva ku ri va government va tirhisa criteria yihi ku va hlawula ti-artist. Hikuva government a swi fana loko u ti endlela unveiling a mutini wa wena i nga ta ku i vitana vanhu lava i va rhandzaka. Government va fanele va swi tiva ku ri lexi endlaka ku va ri laya tihofisini letiya i ku endla service delivery hi ndlela leyi yi nga basa, yi langutisaka ku ri criteria leyi va yi tirhisaka yi endla ku swiyimbeleri hinkwaswo swi benefita. Hi nga langutisa timhaka ta ku ri ku na ti-up and coming artist, ku na ti-well established artist. Hinkwavo vanhu valava va fanele va nyikiwa opportunity va benefita as South African citizens, because everybody is playing a role in making sure that we take South African music to the next level. Xin'wana futhi i ku ri nhlangano lowu wu tlhela wu pfuneta ka timhaka ta ku ri wu langutisa ti-opportunities leti ti nga ta vuyerisa ti-artist. Because sweswiwani ku heta ku vulavula va SAMRO, na swi tiva ku loko sweswi hi teka maphepha hi ku tsala ni ti-proposal to tala ti ta feyila la hi mhaka ku ri a hi hinkwenu hi nga na knowledge ya ku endla proposal na ku tiva ku ri loko u endla proposal i yini swilo leswi nga ta endla proposal ya wena yi va a winning proposal. So nhlangano lowu
wu kota ku khavhara na lavaya va nga swi koteki ku endla ti-proposal hikuva wu ya endla funding proposal ivi wu kuma funding wu vuya wu ta ava ti-benefits letiya kumbe that kind of funding amongst its members. Like, for example, right now, in a plan ya ku va hi endla festival leyi yi nga ta benefita ti-membera leti ti nga affiliated. So swi na nkoka ku va membera ya Swilombe. Handle ka sweswo swa ti-funding ntsena, loko hi fanele hi tirhisana na xitici xa hina xa Munghana Lonene, a swi olovangi ku hi tirha hi nga ku siva ntsema a swi olovangi ku munhu un'wana na un'wana a ya gongonda, kambe a hi tirhiseni Swilombe ku va yona voice ya hina yi nga ta hi vulavulela aka hinkwaswo leswi mi swi tivaka ku mi complaina hi swona. Inkomu. a khensa swinene va beleni mavoko. khensa swinene swi endla 20 timinetse kongomaka wara yan'we eka nongonoko wa Afrika wa vulavula hi ku tisela wona kusukela nkowa community hall nongonoko wo hlawuleka loyi nga xiteka xivulavuri xi landzelaka ni pfumeleli ku nyika tinambara ta va Swilombe Music Association ku nga 061 536 6118 i 061 536 6118 kumbe 072 584 8767 072 584 8767. Eka xivulavuri xi landzelaka sweswi hi ta va kha hi amukela mutshami wa xitulu wa ECHO. Hi ta twa ku ECHO leyiwani yimele yini hi tatana Stanley Khosa. A hi va beleni mavoko loko va ri karhi va taleni mahlweni. Avuxeni, minjhani? Loyi a nga yima mahlweni ka n'wina hi ntsako i Stanley wa ka Khoza. I mutshamaxitulu wa nhlangano leyi vitaniwaka ECHO. In full, ECHO is the Association of Independent Record Companies. Hi hina nhlangano ntsena leyi yimelaka tinhlangano na tikhampani ta la South Africa ntsena. Ntirho wa hina wu simple. Hi tirha hi ku tiyimisela ku kurisa ta vunanga bya la kaya. Hi tlhela hi va na matimba ya collecta ti-royalties ta ti-music video leti tlangaka ka television. Hi leswi swi hakelaka vayimbeleri. N'wana na n'wana nga na music video leyi tlangaka ka TV u fanele u swi tiva ku ri wa hakeriwa loko risimu ra wena ri kha ri tlanga ka television. Va kona lava va swi tiva sweswo? Hayi, a hi dyondzisaneni va kona. I vangani va nga hola? Loko u nga se hola u ri na video leyi tlangaka ka TV, kombela u ta hi vonana hi ta kota ku ku pfuna. Xa vumbirhi, nhlangano ya Association of Independent Record Companies of South Africa yi pfuna vayimbeleri hi ku va nyika ti-subsidy for music videos. I vangaki lava swi tivaka ku wa swi kota ku va membara ya ECHO u tlhela u submita risimu ra wena, loko ri selectiwa u kota ku nyikiwa mali yo endla music video. Mi nga hi bela mavoko. A swi talanga ku kuma vanhu lava va nga vantima va yimelaka vanhu vantima hi rirhandzu no la ku va vona va thuthuka va mahlweni andera. So hi fanele loko hi ri yindlo yin'we ya ntima hi khomana kahle, hi dyondzisana no kombisana ku hi endlisa ku yini. Xin'wana lexi xi hi tsakisaka i ku hi khensa stakeholders swa ku fana na vo Munghana Lonene loko va kota ku hi vita kwala nkowa hi ta hlangana na n'wina. Namuntlha hi kona hi vutiseni xivutiso xin'wana na xin'wana lexi mi nga va ka na vona, hi ta kota ku va hi mi hlamusela ku mi endlisa ku yini. Nhlangano ya ECHO loko mi yi lava mi yi fonela ka 011 482 4779 011 482 4779. Email address is simple: info@airco.org.za, info@echo.org.za. A henhla ka swona hinkwaswo leswi ni nga swi vula, Xikwembu xi nyike
opportunity ya ku tlhela ni va mi tshama xitulunkulu eka mixito leyi nga ta va hi October. Hi ri ka n'wina mi lavaka ku ti vona mi performa mixito, information yi le ta make sure ku ni mi siya na yona. Na khensa mkhoma xitulu. a khensa swinene va echo a ni twa ingaku echo leyi hi leya E kasi i A oh timhaka leti ta ti-video swi tikomba ku ri na ti-channel to tala ngopfu la Afrika-Dzonga hi na nkateko wa ku na ti-channel to tala leti ti tlangaka vuyimbeleri xivutiso ku ta va ku lava va ndlaku ti-video letiwani ku na lomu va nga kombelaku ku pfuniwa koho ku tiva ka xiyimo lexiya xi nga ta pfumeleleka ku ti ya tlangiwa kolomu va tsakelaka ku ti ya tlangiwa koho. So tanihi nhlangano loko ya sungula hi endle mistake hikuva na va submit tinsimu ivi ya teka vamakwenu lava nga na tikhamera ivi va shoota, but the first 40 videos didn't pass the quality level leyi lavekaka ka television. Leswi swi nga endla ku hi ya tshama hansi na va ti-television station hinkwato hi va vutisa ku ri mi lava video loko yi ta ka n'wina yi va yi shutiwe hi khamera ya njhani, hi quality ya njhani, ivi ku ya hi nkarhi yi va nkarhi wa ku fika kwini, whether it's 3.5 minutes or 4 minutes ku yi kota ku va yi tlangiwa yi tlhela yi phindaphindiwa. Ivi va hi nyika that information. So n'wana mun'wana loyi a lavaka ku tiva ku video ya mina yi ta mita quality, we always make sure ku loko hi ku funda hi ku nyika that subsidy, you are going to work na company leyi tivaka the specifications required so that we do not waste your time and the organizational money. Aha, khensile swinene va beleni mavoko va echo tile makwavo ni khensile swinene ani Ku khensa hina hi ri a hi tshameni hi dyondzo ya pfuna lava va rilaka va ku va jeliwe timali. It's not because mi jeliwe timali, mi tshike ku dyondza mi ta tisirhelela ku mi nga jeliwi timali. Hi rirhandzu na khensa. inkomo ikhume mune timinete ku nga si ba awara leya ya n'we awara ya n'we mahungu ya misava hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani. Ndava gaceni a va basisa swinavetiso swa leswi landzelaka ivi kusuka kwalano n'wana n'waji a hi byela ku lava van'wani va nga tata va ta vulavula ku nga va ku ri va mani. Swinavetiso sweswi mi swi twaku hi swo swi endlaku ku nghena mali le ka nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ku hi ta kota ku hakela n'wina tinqambi. Tinsimu ta n'wehe loko ti nghena ka Munghana Lonene FM va vurile mi va twile ve ri ta hakeriwa. Ni tshemba loko ti nghene swo ku loko ti nghena swo loko swi ndlise ku yini tshamisani sweswo mi ta twa lava va swi tivaka ku antswa. Kambe sweswiwani a hi yeneni ka Gaceni loko se ni vuya n'wana n'waji kota va ku ri nkarhi wa n'wina. Gaceni 12 timinete ku ngomba ka awara ya n'we hakunene matama ri kona mahungu ya misava le ka awara ya n'we. Ntsakisiwa hi loko ni languta swikandla leswi nga kona laha hulweni ka nhlekani wa siku ra namuntlha ve loko ku phineni swinene hi vuhaxi lebyi vana byoho a vo tiphina ntsena hi vuhaxi ve loko tiphineni na hi vuxongi bya vatirhi va ka Munghana Lonene FM. Hambiswiritano endzhaku ka mahungu ya misava le ka awara ya n'we swin'wana swa swivulavuri swi nga ta swi kona ku ta va ku ri na va ka Sambro ku ta tlhela ku va nakambe va ndzawulo ya mitlangu vutshila na ndhavuko amukela nakambe vuyimeri bya music committee kusuka eka Munghana Lonene FM. Kambe ke mina wehe muyingiseri i tatana mukondeleri ne mavulani kusuka Standard Bank Tzaneen Center a hi va beleni mavoko lowu va ri karhi va taleni mahlweni. I va lava va suka ka Standard Bank centerini ya Tzaneen Nhlekani. Ha khensa MC hey Munghana Lonene la a khomanga kahle, so you will understand I will be using English most of the time. I apologize for that. My name is Mukondi Nemabrani from Standard Bank. I'm the manager enterprise banking for the Tzaneen area. It starts from Musina, Thohoyandou, Lutrichard,
Malamlele, Giani, Zanin, Palavurwa, and Hoedspruit. That's the area that I'm responsible for. So we have partnered with Shitsonga Music Award 2018, the last version that has happened. So that's why we are here today. So in terms of what I needed, maybe you guys to have an understanding, it's more into what is it that Standard Bank can do to you on personal space and what Standard Bank can do for you in terms of your businesses. Because I understand people that are invited here are artists. So artistry on its own is business. You need to manage separately your personal accounts, and business should be managed separately, as you will need to grow and we need to partner with you on the business side of things. So what I would want to emphasize more is our value proposition, wherein we are human-led and digitally enabled. Human-led, which only means that you will be having, if we are engaging you on the business space, you will have business bankers that are able to could take you through the journey every step of the way. They are going to be managing your accounts and everything else that you will need to do. You do have your business managers. So we help you to start a business the right way and manage your business easily and effectively and help you grow your business in terms of funding and all of that. And how do we engage? I've already spoken about the bankers that are located in all the branches that Standard Bank has, so they are easily able to assist you there. And our commitment, we have got a full suite banking solutions that includes transactions, payments, lending, savings, and insurance. And we've got value-add products and services that are loyalty programs, rewards, and end-to-end solutions that have got business insights that are embedded on them. In terms of the last commitment, it's more about business banking solutions we have there, a crowdfunding and all of that. In terms of those that are already in other businesses, because maybe you could bid with the departments, municipality and government institutions, we do funding as well, or finance in terms of those purchase orders. We do have funding as well on the construction side of the business. But for us to do that, we will need business that is 51% black owned and the business that are operating in South Africa. In terms of those that are looking to have maybe accounts, we do have an easy account that has got monthly management fee of R7 that we have. It's called MyMobiz. For anybody and that wants to engage with us in every branches, you could go and look for the business bankers. They should be able to assist. In terms of if you need anything today, there is a gazebo there outside and our universal bankers outside there that could assist with your personal needs. Is anything that you will need to know from the business side, I will be gladly be able to assist. I think in short, that's what the enterprise banking needed to share with you today. Ingo. I can sasana belan tatan mkondi mavoko. Mikari inkwai loko ilanguta ti bank tatan mkondi van'wana va ri ha leyiwani I ya vanhu lava nga na timali leyiwani I ya swisiwana mi vona ongeti tanihi Standard Bank mi yime kahle ku mi nga kota ku hi pfuna tanihi tinqambi loko ha sungula na loko hi kha hi kula ku ya mahlweni. Yes, we do have products that are able to cover for any market, even those that are entrance to the market, those that have got nothing. Like I've indicated, the MyMobiz, the R7 monthly management account, you can understand R7, everybody could be able to manage that account. And if you happen to
have an order, because some of you guys could be bidding and you want that bid, maybe they want you to supply something, or it's catering of 10, 20, 30 people, you can as well bring the order to us. We're able to see how we can do our financing around it. So we are enabled to look for the entrance and those that have got nothing in order for them to partner and we grow their business. Thank you. Va bele ni mavoko a swi onhi nchumu. A hi hetiseleni hi leyiwani tatana Mukonde, a ni tivi ku mi le ka xiyimo xa kahle xa ku yi hlamula ke. Lembe leri nga hela hi mi vonini ka Xitsonga Music Awards na n'waka mi ri yini na koho hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va Standard Bank va va xiphemu xa mintirho yo fana na yaleyo. Yes, we were able to partner with Xitsonga Music Award 2018. I understand we, on the personal side, Mr. Andres Love is the one that's dealing mainly with the project for Xitsonga Music Award, but I understand we are well in line in terms of maybe looking at partnering again for 2019, but Mr. Love is the one that will be able to confirm that with Mungane Lonene and the other partners that are involved. Thank you. Rori buwanga manda Mukonde inkomo a cancer. Nanendori buwanda. Va bele ni mavoko. Kunika na ratmena tutamona ni kombela loko ku swa koteka hi tshunela la ku nga na tinkambe ta hina ni kota ku twa ku matitwelo ya vo hi wahi ku fika la lava hi nga na vona nhlekani lowu tinkambe a hi buleni ma byela vayingiseri ku hi me mani ni huma kwihi hikokwalaho ka yini ni vone swi ri na nkoka ku va la hi ndlela yaleyo ni nga tsakela ku swi twa swoleswo hi salele timinete tinharhu ntsena se hi nga tsali xitsalwana ho kongoma hi ndlela yoleyo a hi sunguleni hi hala ku nga na Ndlovu nhlekani. I'm making passenger and famba na Shashara la. King Passenger u famba ku na Shashara, mi tlanga vuyimbeleri bya njhani? I tlanga local house. Local house. Yeah. Risimu ra wena tshame ri twa ka Munghana Lonene? Risimu ra me ka Munghana Lonene a ni tshama ni ri twa mara ka Sikhosiso FM ta biwa. Mara mi ri yisile ka Munghana Lonene? Awa a ndzi ri yisa mara like ni fikile laha va ni byela tirayita ku va ri tlanga ka Munghana Lonene u fanele u rhanga u register. Okay, a hi tweneni lava va nga le nkweni ka ante lava tinkambe ni vona va lava mbale xiloko xa ka Sampra inkambe. Okay yin'wana le. Okay, avuxeni man. Aye. Minjhani? Hi pfukile minjhani? N'wina mi ri yini? Mina hi mina Sheri Ximambani kusuka ka Malamulele. Aha. Ni kambe na mina. Se eka siku ra namuntlha loko ni fikile laha ndzi ta dyondza swo tala. Swi tele ngopfu leswi a ni nga swi tivi mara ka siku ra namuntlha na swi tiva. Se ni khensa Munghana Lonene loko yi endle siku ra ku fana na leri ku heta kota ku tiva swin'wana. A khensa Sheri Ximambani ngibele ni mavoko. Over I va ka Sampra lavaya. Okay, inhlekani papa? Inhlekani mi pfukeni? pfuke swinene n'wina minjhani? Hayi va tuma a khensa swinene. N'wina mi ri yini? I Robert Rikhozo la vulavula kusuka ka Giyani. Ni tele ku ta dyondza na music lowu a ni ri na wona mara ni nga swi tivi ni fanele ni wisa kwini se namuntlha ni dyondze swo tala na swi tiva ku u fanele u ya kwini. Ni rivele ku vutisa Sheri ku vuyimbeleri bya vo i bya muxaka wihi kambe na swi tiva ku va yimbelela hayi mi nga ha vuyisi Sheri na swi tiva ku yimbelela vuyimbeleri bya muxaka wihi bya Xitsonga xa ndhavuko kambe ni lava ku ta twa n'wina mi yimbelela vuyimbeleri bya muxaka wihi Rikhozo? Mina ni yimbelela gospel. Gospel. Sumani rin'wana ni twa. Yena la nga ngungumela na vusiku alava ku ya pfuniwa. Okay, Kasili yimani twa van'wana la futhi loko a mo suku yima va mi vona na lava van'wana ma swi vona?
byela ni vayingiseri ku hi n'wina mani mi yimbelela vuyimbeleri bya muxaka wihi? I Chief MJ Mkhari Jacaranda ni yimbelela music wa Xitsonga. Xitsonga lexa nkatara kumbe xa R&B, hip hop, i Xitsonga xi? Xitsonga xa Katara. Xa nkatara. Oh, okay. Ni vona loko ku yima un'wana na lowun'wana a yima mi yimbelela swin'we? No, inkomu a hi yimbeleli swin'we kambe hi pandhawu yin'we. Loko a ri mina ni Jabula ni Makhuvele, mina na mikisela yimani swi veka kahle ka ku na leri ntsandzako. Mi mikisela mi vula tinsimu vuyimbeleri bya mina na byi mikisela leswaku to tala na ti tiva mara ni rhandza mara benta na gospel. Okay, sa swinene va beleni mavoko. Awara ya n'we ehenhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava hi nomo wa sisi Lillian Hlavangwani. Kusuka kwalano hi ta va ya yisa mahlweni na swivulavuri leswi swi nga kula. Loko la ta swi tiva ku i nga kota ku va xiphemu xa Xitsonga Music Awards 19. Tshama u ri endleve. Sisi Lillian hleka. Yesu muyingiseri wa Munghana Lonene FM Khensa swinene hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Komba ndlela ntirho ku tisela wona twi kusuka haleni aholweni ya vaaki a Nkowankowa hi laha hi nga koho eka masipala wa Greater Tzaneen hi ndlela yaleyo. Kambe i mani a nga na vutihlamuleri bya patu ra kusuka laya ku rhelela ku ya a Lethaba loko isuka le crossing le ku hambana ku mapatu le ni kombela mi ta hi susela misava liya hi ku a ku fambeki loko misava yi vuya yi khulukela ndzeni ka xikontiri ivi mi tlhe mi yi tshika a hi swona hi kombela mi ta yi susa ku fambeka mi korhokela vaaki ku na munhu a nga thoriwa wa hola loko n'hweti yi hela kamangele ku ndleni ntirho wa yena hi kombela mi hi pfuna hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano a hi yeneni mahlweni hi tlhela n'wana n'waji hi twa ku ri xivulavuri lexi landzelaka i mani khensa swinene Khalanga hakunene mingiseri wa Munghana Lonene FM. Loko ri wa pfulela xiyanimoya xa wena u yi kuma yi ri ku yeni mahlweni na artist workshop leyi nga koho la a Nkowankowa Community Hall eka siku ra namuntlha hi rhweriwa kahle hi Munghana Lonene FM hi ku tirhisana swiyenge kusuka eka swiyenge swa ku hambanahambana. Sweswi hi la ku twa vuyimeri kusuka eka va South African Music Rights Organization bona i tatana Savata Magagani a va fambi va ri voxe va na tatana Clinton Silowa hi nga va pela mavoko. Tobela. My name is Clinton Silowa and I'm here on behalf of SAMRO. What is SAMRO? SAMRO stands for South African Music Rights Organization. SAMRO's primary role is to administer performing rights on behalf of music creators or our members. Our members are your composers, authors, and publishers. We do so by licensing music usage through the collection of licensing fees from your radios and televisions, which then are distributed as royalties to the artist. Membership application can be found online through our website, which is www.samro.org.za. I'll say that again, www.samro.org.za. Or you can call our phone number, which is 011-712-8000. 100 Rand application fee for a member for a composer is applicable. And for a publisher is 500 Rand. Performing rights is part of copyright law and is the right to perform music in public. So SAMRO ensures that playback time is indeed payback time. Namshota inkwenu. Mina ni vulavula hi royalties leti hakelaka tani SAMRO. Royalties leti hakelaka i ta RNG, radio in general. Tinsimu leti tlangaka eka ti-radio, tinsimu leti tlangaka eka TV, na ti-live performances. Ti-live performances i tinsimu leti tlangaka
at the tavern loko tavern va hakeli license mi kota ku submit a SAMRO ivi hina mi hakela ti MIT i tinsimu leti ti tlangaka ka YouTube, Deezer, Apple Music na Spotify. The foreign distribution as well i tinsimu leti ti tlangaka a handle ematikweni ya le handle n'wina mi nge swi tivi na ku tinsimu ta n'wina ti tlangini kambe loko tinsimu ti tlanga ematikweni ya le handle ti-society letiya ti koleka mali ti hakela SAMRO ivi hina hi distributor eka ti-artist na tinsimu leti tlangaka tifilimi. So financial year end ya hina is July to June. Siku ro hetelela ra June i Sunday. So swi vula ku ri tinsimu leti nga tlanga July 2023 ku fika June 2024 ya ta hakela around December, January. This one. So the benefit ta ku va member ya SAMRO i ku u kuma retirement annuity fund leyi sukuselaka ka malembe ya 55 ku fika ka 75. Ku tlhela ku va na funeral benefit ya 25,000 yi covera main member na spouse na vana lava nga na malembe ya under 21. The benefit leyiwani ya loko tinsimu ta wena ti ri active eka ti-broadcasters loko u va active member ku va active member a SAMRO hi loko u earn at least 100 rand u va active member se ti-benefit letiwani ti va ti kicka in u va na ti-benefit letiwani inkomo. mi va twini va bele ni mavoko a khensa swinene. Loko mi kha mi vulavula ni vuye ni mi twa mi kha mi vulavula na hi ti-benefits mi vulavula hi ku kahlekahle ku hakeriwa mali muni hi risimu hi ku loko mi ku tikhika in hi 100 rand swi vula ku loko risimu ra mi ri tlangiwile ka Munghana Lonene FM va ka Munghana Lonene FM va ni hakela mali muni 20 rand 50 rand ku endleka yini? Tinsimu leti loko ti tlangeni ka Munghana Lonene hi hakela ku na unit rate hi tirhisaka loko hi kuma unit rate liya yi determiniwa so hi hakela loko risimu ri tlanga 3 minutes swi ta vula ku ri hi teka unit rate hi multiply by 180 because 3 minutes yi na 180 seconds. Yes. So hi hakela rate per second so loko tinsimu ri tlange 5 minutes swi ta vula ku i 300 seconds. Yeah, so hi kuma unit rate hambana hi ku ya hi radio station. Okay, ku na swiphiqo swin'wana leswi humelelaka tinqambi tin'wana ti teka tinsimu ti nyika ti-DJ va ku hi tlangeleni ti ta kota ku promotiwa. Se xivutiso i ku ti-DJ leti ti fambaka ti kha ti tlanga ti charge vanhu mali ti va ti ri na tilayisense to ku ti ta kota ku hakela tinqambi leti? A ni tshembi ku va va ri na tilayisense. Problem i ku vanhu vo tala va ka hina a va koti ku hlaya competitive conditions va sayina ti-contract na ti-DJ va nga swi tivi ku va sayina yini because hi tirha siku rin'wana ku va ku na ti-dispute ta ku un'wana u teke risimu ra yena a xava risimu ra yena kumbe a fambisa risimu leri original composer ku nga ri ku yena gina swi va ti-problem because n'winyi wa risimu u gina a nga onangi nchumu ka yena because loko se a ri registera SAMRO u ri 100% copyright ya yena because u ri cincini kun'wana na kun'wana layani so vanhu va ka hina va fanele va dyondza ku ri loko va tale tinsimu a va endle ku tinsimu letiyani va ti registera SAMRO loko SAMRO u ri registera risimu se hi ta vela hi swi tiva ku risimu ra wena loko kun'wana a ta ku ta va ku va na a dispute laha loko ku ri na dispute ku fanele vanhu valava va tshamisiwa hansi risimu ha ri veka ka suspense ya ku ri hambi ri ri na mali hi nga ri hakeli until the dispute yi va yi resolviwile. Vakulukumba hi mi khenseli swinene hlayisekani ku tiya ku engeta inkomo hi sweswo loko ni vulavula hi ti-DJ a ni nga vuli DJ Mfundhisi tlanga tinsimu ta yena ni vula ti-DJ letiya to a ni vuli swona sweswo swa ti-DJ ta ka Munghana Lonene ni vula ti-DJ ti to tlanga kolomu ti tlangaku koho ku n'wina tinqambi ma yi kuma mali ke loko va kha va hi ku loko no va ni ri phet ni ta ni ri DJ ivi va ni rhamba ku ni ya ni ya tlanga ka va Nkwinika ni fika ni tlanga tinsimu letiya mara mi va ni nyika mali tinsimu letiya ni nga ti tlanga ta nqambi yi kuma yini a ni tivi kwalano n'wina tinqambi mi ta ti vulavulela i swa n'wina ku nyika nkarhi wa n'wina. Khensa swinene Khalanga
mingisero ku ri wa pfulela xiyanimoya xa wena hakunene hi loko ni ka nongonoko wo hlawuleka nongonoko wa Afrika wa vulavula hi ku nyika ka wona kusuka la nkowankowa community hall no loko ri ku kwana kwala kusuhi u ngo vuku milenge mbirhi minharhu hikuva ku ta va na nkarhi lowu vanhu lava nga kona haleni va nga ta nyikiwa nkarhi eku vutisa swivutiso eka hinkwavo ka vona va nga vulavula kambe sweswi mo hi tsutsumela ka ndhavulo ya mitlangu vutshila na ndhavuko a ni nga ta tirhisa vito ra vona ra Xitsonga hikuva swi ngo endla ingaku kumbexana va te haleni hi ku yimela vuhosi bya kwahala ka Dzumeri a hi amukeleni tatana Maxen Mangwani a hi va beleni mavoko. Ikensile. Okay. Ikensile ka vayingiseri, ikensile ka vanhu hinkwavo ka vona va nga holweni. Mina ni Maxen Mzilela Mangwana. I've got my colleagues here. Vone Mr. Mavakana. Ani va voni ku va nga va nghene kwini. Yes, hi lawana. Va le ka Mopane district, ni koma va bele mavoko. Yes, na Mr. Mongwe na vo hi suka swinga department. Mara ni pfumela ni vula leswaku ndzawulo ya hina ya vutshila ntirho wa wena lowukulu ngopfu is to unearth talent i ku languta vuswikoti bya vanhu le hansi hina a hi languti ntsena ka tintlambi hi languta ni lava va dirowaku hi lava va tlaku lava endlaka swilo swo tala ngopfu ni languta ngopfungopfu eka phati ya vutshila a ni vulavula hala ka sport because ka sport ku na rugby ku na yini mara ni hala ka leyi munghana lowunene yi vulavulaka hi yona namuntlha ni pfumeleni ni vula leswaku minkarhi leyo tala eka ndzawulo vanhu vo tala a va na vuswikoti kumbe a va na vutivi I'm happy leswi nga swi organize hi ti-stakeholders ta leti nga na to lani one because loko vanhu va ka hina va ri na vutivi swi ta endla leswaku hi tirhisana swin'we swi ta endla leswaku hi vona swin'we hi vona hi tihlo rin'we hi na ti-event kumbe hi na ti-program leti hi ti endlaku eka ndzawulo ya hina ni nga mu nyika xikombiso ku ri eka province leyi hinkwayo ka hina 39 wa ti-art centers eMopana hina 7 eka ti-art center letiwani ku endliwa ti-program ta ku hambanahambana ku na ti-theatre leti nga koho ku na ti-fashion show ku na ti-visual art ku na swilo swo tala swi humelelaku tatani Mangwani ni khomeleni kwala na swi twa ku na swo tala swi humelelaka kambe yimani ni sungula no hundzisa lexi okay a khensa swinene muyingiseri wa mina tatani Mangwani ni khomeleni swinene ku va ni mi nghene non'weni a ma ha kombisa mi nga ya mahlweni. Yes, ana ha kombisa leswaku hina ti-art center to tala la ku humelelaka swilo swa arts and culture eka province ya hina ni kombisile ku ri eMopana hina 7 wa toho na ro lembe leriwani ha ta ti-support ti-art center letiyani na ti-art center tin'wana leti nga koho eka province hinkwayo eka yona ni pfumeleni vula nakambe leswaku hina ti-theatre group leti talaka ku tlanga differently ka ti-different district ta hina leta 5 eMopana Sis Rose a hi na vona vanhu lava hi va vonaka va tlanga swikece leswi hi swi vonaka swi tlangaka ka radio Munghana Lonene vanhu lava tlangaka swikece eMopana a ni tshama ni va vona ni siku ni rin'we sweswi ha ku rhumela van'wana eGrahamstown va ku ringana 7 eMopana a hi vangi na vona na van'we lava nga ta va ta kombela ku pfuniwa va eGrahamstown ni tsundzuka va tata na Baloyi khala va hamba va Joseph Baloyi a va hamba endle swikece mara namuntlha a ha swi voni at all se ntirho wa hina ku meka sure ku we go down to the district we go down to the local municipality hi pfuna vanhu sweswinyana hi ta sungula Mapungubwe Arts Festival build up hi sungurile wa vunharhu hi rugby loko a ni karhi ni byela vutweni ku ri u ta vona valunguri va swi rhandza swilo leswi hi lo announce rugby ntsena mara stadium a xi tele hi valungu sweswiwani hi ta eka ti-district hinkwato kote ku hambanahambana ka toho hi ta koma kumbe hi pfuna hi tata ni kwala ka Mopane hi endla Mapungubwe district build up tintlambi a hi la ku vona wun'we ntsena va humelela hi la ku vona hinkwavo ni twe ku vulavula tintlambi ta ku hambanahambana vanhu va tivi vo tala let me be honest hi na ti-database form my colleagues a va kona lani one but hi na ti-database form leti hi langutela ku ri ti-artist va tsarisela mavito ya vo ka database form hi ta kota ku mi tiva ku ri hin'we va mani va ka mani wo tiva va DJ Mfundisi wo tiva va Cool B va Hennessy lava navo va hundze hikwalaho they came to our office they knock ivi hi va assista a ku na munhu na wun'we la nga ta vula ku ri u tile ofisini a fika gongonja ivi a nga pfuniwi a swi endleki sweswo ha swi kota tatala ina ni ku tsala mapapila
hi ku loyi wona ha n'wi sapota hi leswi a swi endlaku a kota ku apply funding ka va lottery National Arts Council our department and other areas nkarhi wun'wanyana na lava disability a ni karhi ni vulavula na van'wana lava disability ku ri ava coordinated ava xilo xin'we na ti-structure leta hina ta the-artist ava xilo xin'we if there can be one thing when you come and knock at our door we are able to assist ha swi kota ku va hi pfuna hi mukhuva wolowo ni nga vulavula ndzhani karhala ngopfu mara ni pfumeleni vula leswaku tinhlambi ta ka hina a hi veni ni structure xin'we hi vulavula hi voice yin'we hi tirhisana swin'we ivi from there hi ta mi vita hi ku landzelelana like there in a rotational basis mi ta performa ka ti-event leto hambanahambana leti hi nga na toho hi hetelela hi tikuma hi vitana ntambi yin'we nkarhi lowu hinkwako a khara a cina ri one ku ve n'we van'wana migovo inkomo a na ha lava ku vutisa sweswo va beleni mavoko a na ha lava ku vutisa sweswo tatani Mangwani ku loko ni tshika ni landzelele timhaka ta ku huma ku le ka ndhawu leya n'wehe ngopfungopfu kwala ka tinqambi hi kuma hi ka hi vona nqambi yin'we yi suka ka Marula yi ya ka Mapungubye yi ya ka sweswo swi vanga hi yini swi vanga hi ku mi languta ku nkarhi walowo i dumini kumbe mi languta yini yes tsundukana ku ri vanhu nkarhi wun'wana va lava ku ta vona ntlambi leyi nga duma ene loko mo tsundzuka kahle na n'we vini Buttpet mi ta tiva ku ri u nge yi ka event yo karhi u nga lavangi ku ya vona ntlambi leyi nga duma kumbe leyi nga ni vuswikoti and a swi vula leswaku hi ta tsandzeka ku va munhu hi n'wi veka ka the right hill ku na va Freedom Day ku na va Africa Day ku na ti-build up ku na ti-event to tala when we call you ku tala u ta cina haleni wo ta u ta hi cinela ivi hi ku vona ku wa swi kota hi ta ku tlakula hi famba na wehe hinkwako ka kona na khensa swinene ku va mi fikelela njhani loko kha hi hetisela tatani Mangwani va endlisa ku yini va tshama va veke ndleve kwihi ku va nga hundzi hi vuxokoxoko kusuka ka ndhawu n'we hi na tiofisi la Mopani eGiyani ku na va tatana Shimangi ku na va tatana Mavakane hi na tiofisi eka province ya hina hi kona eofisini va nga hi fona ka 01528444000 is very easy 01528444000 mi nga ku mi kombela Mangwani va ta mi rifera me kumbe va kuma un'wanyana ivi va mi pfuna ivi mi meka sure ku ri ma assistiwa vanhu hinkwenu ka n'wina a hi foneleni nomboro liya hi ta kuma fomo liya hi nga ta ti tsarisela ku hi va koho ka database tatana Mangwani khensile swinene nkarhi wa n'wina ni khensile va Munghana Lonene ni vayingiseri inkomo hi na timinete ta tsevu muyingiseri wa mehe ve le ku va beleni mavoko tatani Mangwani loko ka va tshama ka timinete le ta tsevu leti hi nga ha swi kota ku nghenisa un'wani kumbe xin'wana xivulavuri a hi tlheleleni le ku nga na Nkwinika hi khensa swinene a kunene hi nga swi kota kambe lo nge se tirhisa nkarhi lowu wa timinete ta tsevu va Swilombe Music Association va te hi mi tivisa leswaku ri va ta va ri na nhlengeletano ku twa to tala hi matirhelo ya vona eGiyani Community Hall vhiki leri taka hi Mugqivela hi awara ya 12 ni njenga seviri mi nga vhemi ku milenge mbirhi minharhu hi Mugqivela loko mi ri na nkarhi hambiswiritano sweswi hi tsutsumela ka va Greater Tzaneen Municipality hi nomo wa tatana Colin Mathebula va ta kuma 2 manharhu tatana Colin Mathebula hi lava tlakukaka a hi va beleni mavoko va ta va tisa marito ya vona ya nseketelo nkomo n'wana n'wa G ku lombiwa nkarhi ku ta vulavula tanihi masipala wa Greater Tzaneen ni xeweta vanhu hinkwavo xikan'we na lava partneraku na Munghana Lonene ku va hi pfunana na voho hi ri masipala ku endlela swa ku ntirho lowu wa Xitsonga Music Award wu ya amahlweni mi nge ni kombisa swa ku hi ri masipala a tiyimiserini Sis Rose ku tirhisana na Munghana Lonene hi partnership leyi hi nga na yoho yi nga sungula malembe mambirhi lama nga hundza ku va hi pfuneta ku ntirho lowu wa Xitsonga Music Award wu ya mahlweni mara ni kombisa futhi swa ku swi kahle and swa hi pfuna hi ri masipala because in terms ya economic development ku va ku ri na ku cinca loko ti-award ti tini laha a Tzaneen kahle laha mugangeni wa hina wa Nkowankowa ku leswi swi humelelaka ku loko ti-award ti ri koho ti-SMMEs ta hina ku nga n'we ti-artist leti nga koho laha van'wani va n'wehe mi tikuma mi va mi ri ti-beneficiary hi tindlela to hambanahambana hi nkarhi wun'wana ku maybe mi va mita as a performing artist kumbe mita ku ri lava va nga nominatiwa ku ta va ta wina
xikan'wekan'we na ti-street vendors ta hina ti va ti karhi ti benefita hi mhaka ku va ri ku xaviseni ka swilo ku hambanahambana leswi fanele swi va swi xavisiwa kwala ka festival ti-filling station na mhaka ya accommodation a va ri ku benefiteni ni nga kombisa ku no swiyenge hinkwaswo leswi maybe swi fanele swi va swi pfuneka swi va swi ri ku pfunekeni hi yo mhaka ku ri masipala hi tiyimiseni ku ya mahlweni hi tirhisana na Munghana Lonene ku yisa mintirho lowa hina wa Xitsonga Music Award na ku rhamba aka ti-business leti nga ko around ku va ngetela Bootpad partnership leyi ku va sponsora leswi fanele swi va swa sponsoriwa ti-artists kumbe masagwati yo karhi va sponsora mara mo ni kombisa Xitsongo ka ti-artists ta ka hina swa ku hi ri masipala hi na ku tsakela lokulu swa ku ti-local artist na ti-upcoming artist ti tekeriwa nhlokweni swinene ka event leyi nga ko ya kwala ka local hi ku nkarhi wun'wani a swa hluphanyana swa ku maybe ku va ku tele kumbe ku dominata vanhu va le kule mara hi swi tekela ngopfu nhlokweni Sesi Rose swa ku loko hi ya ka festival ku na lava hi va vitanaku ti-crowd pullers tinqambi leti ndlela swa ku vanhu va ta hi xitalo because at the end of the day hi ku pfuna and i business at the same time ku na lava va nga ti-crowd pullers so na vo fanele va ri koho na letin'wana ta hina ta local ti fanele ti va ti ri part of it ku va ta kota ku na vo va sungula because na ti-crowd pullers ku na loko ti nga sungula koho se na vo lava va fanele va sungula kwalani ku va ta kota va tlakuka so xin'wana xa koho i ku nangwe ti-artist ta hina ta local loko tshuka ku va ku ri na swin'wana swi nga koho xikombiso va ku no ku na art center leyi nga koho tanani mi ta nyanyula ntshungu maybe ku nga ri na nchumu hi laha mi swi kotiwaka kumbe mi vonaka koho avail yourself ku mi ta kota ku va ma moniwa hi ku a hinkwako ku nga ta kota ku maybe va mi ta no invoice we understand it's a art it's a business it's daily bread mara somewhere somehow a hi mitaneni halfway ku hi ta kota ku va hi pfuneka so hi leswi a ni tisa so hi ri masipa swa ku no hi le ku sapoteni ka ntirho lowu na ku ti-local artist hi le ku mi sapoteni swinene va hlamuserini tatana mhangwani na voho kusuka ka ya hina ku nga our district municipality ku hi ri district municipality na local municipality hi le ku sapoteni ka ntirho swinene na ku sapota ti-artist ta local inkomu n'wana n'wajini va bele ni mavoko futhi va phinde makwavo leswiya swa misava ne mi nga hamuka mi nga hlamuli mi byela Sesi Brenda va yima na swona va loko ku ri ka swi endliwi hi n'wina swi endliwa hi va tatana Basil Baloyi va Mopani a va ti va ta susa misava laya ya patwini leriya a hi tlheleleni ka leyi ya Xitsonga Music Awards ni twe mi kha mi kombisa timhaka ta ku seketela ka n'we tanihi masipala leswi swi nga kahle swinene swi tisaka ku cinca ka tindhawu leti xivutiso ku ta va ku ri ku mi nga ku yini eka vaaki hi ku angarhela lava kumbexani mi kumaka ku ematshan'wini ya ku vona ku ndhawu leyi yi tirheka hi nkarhi wa masagwadi bona vo hleketa ku hayi khalanga ni n'wi vona ka famba hi ximovhani xin'wana ni ta ya ni ya susa xilexiya xa beji va yivela vayeni leswi swi hetelaka swi onha ku ya mahlweni aka vaaki ni nga hlamusela ku a hi tikhomeni number one a hi sunguleni hi va hi ri part ya ku endla ku ndhawu ya hina yi va leyi hlayisekeke Bootpad hi ku pfunana na xiphorisa na ti-stakeholders leti va ti ri koho because vuhlayiseki bya munhu un'wana na un'wana byi le mavokweni ya hina hi ri vaakatiko hi ku angarhela xa vumbirhi a hi veneni phati ya so loko hi ta va ku swi ta kwala ka hina a hi veneni hi va hi ri vanhu vo sungula ku xava mathikithi lexi hi hluphaka mhaka ku nkarhi wun'wani vanhu va hina va local a va lava ta xava mathikithi a ku lava ta ngheniwa hi gede ku lava ta ngheniwa hi mbova se swilo swin'wana swi hetelela swi hi hlupha ku veni va ku na hi swa ku xava mathikithi hi endla swa ku no ha hlayiseka and then a ni tsakeni Bootpad because lembe leri nga hindza ku na lava va nga kusuhi na kwala stadium a va kota ku maybe va pfula makaya ya vona va pfulela vanhu ku va paka timovha na va karhi va kumanyana xan'wana nchumu se a hi swi endleni ndhawu yena yi va yi hlayiseka leswi swi endla swa ku hi tshama maybe hi ri ti-host ta this event swinene khenseli swinene makwavo va khensa swinene va beleni mavoko
emakumembirhi nkaye timinete yi nga se ba awara ya mbirhi hi ta huma moyeni awara ya mbirhi kambe loko hi vuya ka tinhlokomhaka ta mahungu ni lava ku teka swivutiso swimbirhi a ni teki swivutiso ni lava ku bula na tinqambi leti ti nga kola ivi kusuka kwalano hi ta twa ku xivulavuri lexi nga ta landzela hinkwenu ka u ri hi xihi kambe sweswo hinkwaswo endzhaku loko hi twile ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yi yimise kwini ni hlekani khensele swinene Lillian Hlavangwane kambe hambi swi ri tano yingisela Munghana Lonene FM a hi yeni mahlweni hi twa ku tinqambi leti nga koho eku hi Xola Ndlovu na yena a kha yimayima na microphone a ya hala ivi hala kun'wana ku na n'wana n'wajini a kota ku bula na tinqambi na vayingiseri hi ku hambanahambana ka vona hi twa ku va ri yini van'wana lava taku hi va hinkwenu ka Yeah, i DJ Chisa. mete hin'we mani DJ Chisa. DJ Chisa Yeah. mi tlanga vuyimbeleri bya njhani DJ Chisa Marabenta. Maravenda Yeah. se mi titwa njhani hikuva mi ri koho ka ntirho lowu namuntlha DJ Chisa Yeah, ni titwa ni kula swinene loko se ni kota ku fikelela tinhlengeletano ta ku fana na leti because ni kuma swin'wanyana leswi nga ni pfunaka vuqambi bya me ku ya mahlweni. loko mi ta va mi langutile tin'wana tinqambi kona la kambe ta swi kota ku ti pfa ti hi hlamula ka Facebook ti hi byela sweswi ti hi byelaka so tin'wana ti hi tsalela sweswi ti hi tsalelaka so mi vona ku hikwalaho ka yini van'wana va nga ri kona vo ka va nga swi voni leswi n'we mi swi vonaka U ta kuma ku se va vona swi fanerile ku va tshama se hina ha swi lavaka hi boheka ku fika. na khensa swinene papa a hi yeneni ka wun'wana nqambi la hi twa ku ye i angula a ku yini ni hlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene ahee maxi minjhani a ni mboni ya hi pfukile minjhani hi pfukile va kwini a khensa swinene lexi ni tsakisaka i ku n'we nqambi ya ha sungulaka kumbexana mi ta ni pfuna ku hlamula xivutiso lexi xa ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va mi tela ku ve i khale mi ri koho byelani vayingiseri na lava nga laha holweni ku yin'we mani hi mina gospel wa ka Silinda hi ku xuri n'wana papa ku rhandza ka Xikwembu ku endlekile a ni hembi n'wana ba rhandza ka Xikwembu ku endlekile hayi ni swi twi Xola na kha zama ku hlavelela khadi a swi na mhaka se hlamulani lexi xa mi xivutiso swi important swa ku hi va kola hi ta kota ku kuma vutivi wa vo me drive from Hazyview ntala because vutivi va ri hi xibibele because me ni yimbelela gospel hi ri knowledge is power whatever it costs you find it so ku talani hi hlangana na vanhu va fika va hi nyika vutivi a ni nga swi tivi swa ma-event swa ku faneke u tsalisa hambi hi mehe ni nga mkulu ka industry a ni tsalisanga sentani ya tsalisa ni tshama ni vutisa ni kasi wayi va nga hi vite vo hi vita Mozambique ntsena kasi kha tsalisiwa wa swi vona so vutivi i matimba mavoko swi beleni mavoko a swi onhe nchumu a na hala ku vutisa gospel Silinda a hi languteni mavito ya le pasini ma ri yini ni la ku vutisa swin'wana vito ra mina ra ku sungula pasini i gospel ra vumbirhi i Mark xivongo wa ka Silinda mi va ka Silinda specials xilo lexi a va xi hlaya kwala i xa kokwana khenseli Silinda khenseli swinene a hi kumeni wun'wana laya enhlekani minjhani hi pfukile minjhani na pfukile thank you to everyone that came through hi khensa Munghana Lonene and all the other CMOs that came to give us this knowledge that we need. Mi vulavula na Nimrod Mhlongo. Yes. I am a hip hop artist. On stage, I go by the name Nimi 2906. Ni represent Nkowankowa, not 015. Nini ki versa nyana. Okay, you were actually proud of me dissecting my verses. I find it enlightening. Got a blade, it's a scalpel. I'm covering beats while I'm being rhythmic. I got an element comes from within. Got in my back trying to channel it. You got the remote trying to channel me. It won't take a TV to box me in. I'm talking an actual television. Yeah. Whoa.
a khensa swinene ntele community hall leyi nga tswa community hall leyi ya hina magcino a ntele a hi hetseleni yaloyo inhlekani Aye mjani? hi pfukile minjhani Hlayisekile. i na mani hi n'we mani n'we Vito ra mina hi mina Themba Sivaldo ndi huma a Busha Hluvukani. a hluvukani hi hala ka va Moses Mathebula Yeah. okay ni byeleni Themba n'wina mi yimbelela muxaka wihi wa vuyimbeleri Ni yimbelela gospel. oh gospel Yeah. hikokwalaho ka yini mi vone swi ri na nkoka ko tala Xa ku sungula it's my first time ku va ni attenda workshop Munghana Lonene. And ku va ni fikela ni va ni kote ku dyondza swilo swa ku tala swa ka Sambro u submitisa ku yini na loko lava music wo tlanga Munghana Lonene u makisa ku yini so swi na nkoka because u kota ku kuma information loko fikela. kombela verse kumbe mi yimbeleleriwa hi xinchinani Hinkwaso silungile. Hinkwaso silulamile. Hinkwaso silungile. Yenza kuranza ka wena. ya swi beleni mavoko ya veritwa wa mbewu ya wa xisati hala tshunelana kumbexani loko va ha tshunela gaceni sungulani basala umintseri wa Munghana Lonene FM emakumembirhi timinete yi nga se ba awara ya mbirhi ni vona un'wana a ku i kombela ni n'wi hlanganisa na murepa kumbexani a nga kuma vukati hi vani murepa ni vona ku na van'wana veri va la tinambara ta wena ra kumbexani va nga kuma vukati kambe hi yeneni ka nkambi liya hi twa ku yohi i mani na swo hikokwalaho ka yini va ri la enhlekani inkomo mina hi mina Khumbulani Brenda Maluleke ni huma a Gumbani ka Malamulele ni artist ya xigaza a ni ri artist ya gospel ku sunguleni ni yo jikela xigaza milowa hayi kho la xigazeni hi mina mani KB mara leyi ka gospel a ni vitaniwa KB Maluleke okay se mina va na xikombelo ni twi papa lava kha va ku va hi lava tanihi ti-artist swi tikomba ingaku ti-artist leti tlhogomeriwaku i ta xinuna ntsena ka ti-post to tala mina chata Facebook swinene ka ti-post to tala ni vona ku nkarhi wun'we ku na n'wansati wun'we vavanuna i 12 nkarhi wun'we ku na n'wansati wun'we vavanuna i 5 ivi ni tivutisa swi vula ku hina a hi titlambi na se no kombela ka n'wina vakulukumba ku famba ni mi kha mi hi lavalava kolomu hi nga kona mi no va na badi ra ku loko no la ku hoxiwa ka post va ku i mhani KB va hoxiwa ku laya ku fika khumbi ri vekeriwa va ku loyi a nga ngheni loyi ivi ni nga ngheni mara hayi hi le ku tikeriweni music mari tiva khumbi ra kona mari tiva khumbi ra kona hi ve hi ri susa namuntlha kwala makhumbi ya kona ko va ku a ni vito ra munhu hi ntlhanu wa tipondo ni na tona me ni na tona ri vuleni hi okay a swi na mhaka ka hi ta vona ku hi mi pfuna njhani kambe mi vona ongeti ku va mi tela swi mi pfunini tanihi nkambi ya le Gumbani ku va ni tila swi ni pfunini dyondzini swinene ni khensa na lava va nga ni pick up ku ta ni ta fika kwala a ni ri hana pentolo ni fikini hi ku a ni swi lava ene a ni swi lava hi mbilu ya mi hinkwayo ni tlhela ni swi khongelela se na khensa na n'we mi nga hi dyondzisa swa ku rejistara hi rejistarini ko va ku a ni xikolweni hi humi hi fastere hi ku hi ya phema muladza hi nga se ha vele ku hi khenseli sesi wa mina va beleni mavoko sweswiwani hi ya ka xiyenge lexi xa nkoka swinene a ni vuli ku leswiya swin'wana swi nga ri swa nkoka a ni vuli swona lexi xi na nkoka hi ku a ni ngo minkarhi hinkwayo mi tshama mi kha mi ku he tinsimu ta hina he swi nge te tlukwa swi ku chakala he swi nge te yini swi ku yini se Munghana Lonene FM sweswi yi la ku mi byela kumbe na hemba nkwinika i ntiyiso lowu nga helela hi nomu wa tatana Quintin Baloyi kusuka ka Munghana Lonene FM Music
committee a hi va beleni mavoko loko va ri karhi va ta haleni emahlweni hi lavo. Khensini n'wana n'waji avuxeni n'wina mi tshama Giyani swi lava mi ya mi ya byela maponyani ku na challenger ku na xipikara xintshwa mi xi vonini ne se byela ku no a nga ha tongeli loko hi ya Giyani ku na xipikara xintshwa na Brandwood mi nge ni hatla ni ku swi havahava kusuka ka Munghana Lonene FM khensa swinene ngopfu lexi nga ni tsakisa i ku vona tinqambi leti ku nga khale ti ri eka swa vuyimbeleri vanhu va ku fana na va Dr Stolo vo DJ Mfundisi va Gospel Cylinder Stan Khoza I'm sure wa swi vona na wena ku i mhaka kahle swi ta kota ku hlohlotela na lavan'wana lava va ha sisimukaka mara lexi ni nga yimela xona ko talo ma hi rhuketela ni nge swi sasi hi pfa hi hlangana n'we kwalomu micatwini munhu hi leriya sweswi ri ya teka mali ya vanhu se ni la ku mi hlamusela mi swi twisisaka music ku ta njhani a xitichini leyi nga kona leyi ku na komiti leyi yi langutaka timhaka ta music komiti leyi hlanganaka ku tlula ka 3 hi vhiki sweswi ni vulavulaka nkarhi wun'wanyana hi pfa hi hlangana na hi ma 9 namadyambu n'we mi ri busy na ku vona ti-TV so komiti leyi yi na vanhu va ku fana na Themba Tectonics loyi a nga chairperson ya hina ku va na Matilda Chauke loyi a nga secretary ya hina ku va na Xolani Ndlovu i kona la I'm sure Xola loko ri kusuhi ngo suke ma ku vona hina Xolani Ndlovu leya loyi a huma Bush hi va na DJ Lolo ngo suke ma ku vona Xipedi yena music compiler ya hina ku na munhu wa ku fana na Ike Ngobeni loyi a nga ta nghena moyeni loko hi heta nongonoko lowu ku va na munhu wa ku fana na DJ Soul Crusher a vuya ku va na xikwembu xa radio ku nga mi ni nga yimali emahlweni so lexi humelelaku hi lexi ni kombela mi ningisela kahle ku kheta na vurhon'wana loko mi tisa tinsimu kumbe loko mi heta ku kandziyisa risimu ro karhi lexi mi endlaku xoho i ku va mi tirhisa email address leyi ni nga ta mi nyika yoho ni kombela mi yi tsala hansi loko ma yi twanga kahle ni kombela loko yi heta la mi nga tlhe mi ti hlanganisa na DJ Lolo kumbe un'wana na un'wana nga kona la xitichini komiti leyi ni nga mi tivisa yona a yo heta ku ndla swilo ivi swi va swi herile yi reporta direct aka mufambisi wa xitichi ku nga Sesi Rose Chabalala Sesi Rose yimani va mbona swi ta ku mi yimile ku sungula ta make masona ku va na loko va yima xilungu so loko mi heta ku kandziyisa risimu ivi mi rhumela xitichini ka email address leyi mashilakl@sabc.co.za mashilakl@sabc.co.za loko risimu ra n'we ri fika DJ Lolo u ta teka tingoma ta n'we swa endleka hi siku a kuma tinsimu ta ku fika 500 ene ma swi vona ku a swi koteki ku Lolo a nga yingisela tinsimu ta n'we ti ri 500 hi siku a ri 1 so u ta teka tinsimu ta n'wina ivi a ti yisa ka komiti leyi ni nga mi hlamusela hi yona komiti yi tshama hansi swa endleka kusukela hi 9 o'clock nampundzu ku ze ku ya ba 6 namadyambu hi ri a SABC hi ri ku yingiseleni ka tinsimu ta n'we ka leswi hi swi vitanaka listening session hi yingisela leswi landzelaka hi yingisela composition hi yingisela mastering hi yingisela quality ya risimu hi yingisela message hi yingisela ku risimu ra n'wina a ri ku distorta hileswaku risimu ri rekhodiwe a xirhun'wana ni xin'wanyana a vuya loko mi ri tlanga ri fika ri ya henhla ri ya hansi ivi ri va na mamvaramvara kun'wana loko se ri ya moyeni hi tlhe hi fonela hi tinqambi tin'wana va ku xilo xin'wana xexo why mi hi onhela radio se hi yingisela swa ku fana na sweswo xin'wana hi xi yingiselaka mi ta kota ku swi twisisa ku loko mi composa risimu mi languta na yini ku na timhaka ta ku risimu ri hlohlotela madzolonga risimu ri hlohlotela ku tekeriwa hansi ka vavasati ri tekela hansi vavanuna ri hlohlotela timhaka ta mabyala swa ku fana sweswo ha swi langutisa ivi hi kota ku swona ku risimu leri kahle a ri qualify ku va moyeni ivi hi mi nyika feedback hi mi sendela email kumbe va mi fonela kusuka ka office ya DJ Lolo mara xin'wana xi tsakisaka i mhaka ya ku mi fanele mi tekela nhlokweni ku loko mi humesa risimu ku na leswi hi nge i khoma ndlela ku va na phaphama ku va na minongonoko ya navusiku mi kuma munhu a humesa risimu ri ra 10 minutes a lava ku ri tlanga ka afternoon drive show duration ya risimu yi fanele yi va 3 minutes and below ri ya hansi hi ku loko mo tlanga risimu ra 10 minutes
ra gospel cylinder R1 ni teke na risimu ra Dr. Store special yena xa 3 minutes ni teke tinsimu tinharhu kahle kahle so vula ku sweswi hi rhobe ti-artist ngani timbirhi ivi mi fona mo ku why ti nga tlangiwi mara hi mi rhobe hi mhaka gospel u humese risimu ra 10 minutes a tlha a gungula ku why ri nga tlangiwi ma swi vona ne risimu ra ku ri tlanga suka la i ya Giyani kumbe Bush ka ha tlanga ro tlhevuyi hi leswi hi nga swi twisiseki xin'wanyana mi fanele mu xi languta i mhaka ya ku loko tinsimu ta n'wi ti fikile hi heta ku yingisela ku ti nghena njhani ka playlist loko ri pasile risimu hi ri hoxa ka playlist ivi ri tlangiwa ivi swi va kahle loko swi lani mi fanele mi twisisa ku artist yi ri 1 a hi nge swi koti ku hi teka tinsimu ta Dr. Store ta 5 hi ti hoxa ka system a ri yexe se hi dye space swa vanhu va 4 a ni ho share swilo leswi veri vana munhu va tsemelela nhloko ya njiya so lexi tsakisaka xin'wanyana i ku n'wina hi n'wina mi rhumelaka tinsimu mi tlhe mi hi byela ku ni kombela mi tlanga risimu lera number 4 ivi hi ri tlanga ri fika ri nga bi vayingiseri hala handle va kha va tlanga track number 1 n'wina mi te hi tlanga track number 4 so hi swin'wana leswi mi fanele mi swi tekela enhlokweni komiti leyi hi nga vulavula hi yona yi na vuswikoti byo yingisela yi tlhela yi twa ku risimu leri i hit hi tirhisa leswi va nge i pyramid kusuka le a ku kufumeka xixika lexi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula timinete ntsene ku okay inongo timinete ku nga siba awara ya mbirhi awara ya mbirhi mahungu ya misava na hina hi ta va kha hi huma moyeni swivutiso na tinhlamulo leswi mi nga na swo hi ta va hi kha hi mi nyika swoho kwala holweni kambe hi ta va hi nga ha ri kona a moyeni sweswiwani a hi tlheleleni le holweni ku nga na ncanca hi xikwembu xa radio a nge le ku vulavuleni hi ku yimela komiti ya timhaka ta vuyimbeleri eka Munghana Lonene FM Quintanize Kensir Khalanga loko eka mina xin'wana lexi hi xi tirhisaka ku va hi promota music wa lava simukaka ngongo lava nga ta holo leyi hina nongonoko lowu hi vitanaka Mantshwani ka Munghana Lonene nongonoko lowu hi wona u vonaka leswaku tinqambi leti ta simukaka hi tona hi ti tekaka ti ya profiliwa mi nyika nkarhi wo tala hi mi nyika 30 minutes swa ku taniya kambe ke mi tsala email yi ya ka chaukesi@sabc.co.za chaukesi@sabc.co.za then hi ta mteka hi ya mbeka studio hi mprofiler mpromota music wa n'wehe ivi hi tlanga tinsimu ta n'wina ta ku tlula rin'we se sweswo swi ta ya ku tinsimu ta n'wehe ti hot ku fika kwihi then playlist yi ta va yi ri ya n'wina mara lexi tsakisaka Khalanga i mhaka ya ku kuna vasamro sampra eko na hinkwavo lavaya ma ti complain nkarhi wo tala munhu aku tinsimu ta mina ka Munghana Lonene mi le ku va ta kwala mi le ku tlangeni mara ni kumi na peni number 1 bo tala a va registeranga ka sampra a va registeranga ka eco a va registeranga ka samro so va samro na va samra na va eco a va swi koti ku mi hakela na loko va fanele va mi hakela va fanele va hlota kunene va na list yikulukumba swinene ngopfu mara loko mi ri kona ka database mi le ka payroll mi to vona hi check loko yi nghena so xin'wanyana mi fanele mi xi endla leswi nga tala ku endliwa munhu un'wana na un'wana i na ID album yin'wana na yin'wana leyi humaka yi na ID ku na barcode yin'wana ya RISA laya leswi swi vitanaka International Recording Standard Code loko album yi ri hava xilo lexa xa barcode xi nga tsala ku RISA International Recording Standard Code album yaleyo kumbe ngoma yaleyo a ya wena hambi yi tlambe wena ni nga yi teka mnduku ni yi humesa kahle ivi ni dya mali yo tala va ku i teke risimu ra gospel cylinder gospel isiwana Quintin se yi fumile hi mhaka ku n'we a mi ri registeranga a hi ra n'wina so make sure mi ya photocopy xilo lexiya mi xi damarheta mba mi nga registeranga make sure ku ma registara xo hetelela ka Munghana Lonene FM and in the history ya xitichi lexi I'm sure boso wa mina sesi Rose va ta yima na mina a hi hakerisi na katsongo ku va ku tlangiwa music wa nqambi a moyeni ene loko i ri nqambi i twi nga ku wehe i na matimba ku mina mali i teka mali i nyika munhu ka Munghana Lonene ku ni kombela i ya tlanga risimu ra mehe munhu mi byela ku ya humelela yini ku ta khomiwa wehe hi ta rhanga hi khomisa wehe so swi tiveni ku na siku na rin'we
ka Munghana Lonene a hi lavi mali ya n'wina ku ve music wa n'we wu tlangiwa amoyeni loko music wa n'we wu tlangiwa a tithavenini hambi wu tlangiwa hi Spotify hambi wu tlangiwa hi Deezer hambi wu tlangiwa hi YouTube mi fane mi kuma mali n'winyi wa tavern i fane a hakela va Sambra va Samro va Echo va ta kota ku mi hakela mali ya n'we i nga tsaki loko i hindza thaveni kha ku tlanga risimu ra wena nga komi nchumu i mali ya wena yaleyo ni khensile Vetani mi swi bela mavoko futhi. All right. Yeah. Ni lava ku vutisa xivutiso xo hetisela ka lava va komiti ya timhaka ta vuyimbeleri. Va komiti Quentin a wu fambi i nga se hlamula xivutiso kusuka hali na ku tlhava hi xivutiso a xi hatli xi fika hi lo sala na timinete ta mune ene ka ha ri na xivulavuri xin'wani nkarhi wa mina sweswi lowuwa se hi mene vulaka ku hata xi nghenisa xivulavuri xin'wana kumbe hayikho hi mina ni tiva hi hetile se Ncindani i ri a ta ya mahlweni na loko hi vuya mahungweni ya misava wa twa alright leswi hi nga ta ya mahlweni loko hi vuya mahungweni ya misava nkwini ka na ncancai xivutiso xa mina hi lexi ni twe mi ku va rhumela tinsimu ivi mi ku email address email address ya n'we ya vula ka lava va nga rhumela ku yi fikile ka Munghana Lonene na hi ku na heta hi ku van'wani va rhumela ivi va ku a va twangi nchumu se hi la ku twa ku ya va byela ku ha khensa ku va u rhumele risimu hi ta vuya ka wena hi ta ku byela ku ra ringanela ku hi ri tlanga na swo va rhumela tinsimu tingani hi nkarhi wun'we inkomo khalanga mi ta tsundzuka ku swi fana loko munhu a apply mudende a va n'wi hlamuli namuntlha kumbe mundzuku hikwalaho ka nxaxamelo wa vanhu lava nga tala va nga apply mudende so loko tinsimu ti fika ka Munghana Lonene van'wani va ta rhumela folder yi ri na 12 wa tinsimu van'wani va ta rhumela folder yi ri na 15 wa tinsimu van'wani va rhumela EP van'wani va rhumela tinsimu ta yi2 mara hi mhaka ya ku ni swi hlamuserile loko na ha vulavula swa ndlela hi siku hi kuma tinsimu ta ku ringana 500 a swi olovi swa ku hi nga hlamula ti-email ta 500 hi siku mi ta tsundzuka ku ofisi ya hina ya compiler yi na compiler yi ri 1 ku nga DJ Lolo so swi vula ku DJ Lolo na komiti va fanele va sungula ku hlamula ti-email letiya se ha swi twisisa ku hi fanele hi hlamula ti-email letiya hinkwato so mi ta hi khomela ka ku nkarhi wun'wanyana swa endleka n'we mi rhumela email namuntlha mi langutele ku kuma nhlamulo mindzuku mara swi nga olovi mhaka ku ti-email leti hi ti kumaka ti tele swinene se swi endla ku mi kuma ku mi ya kuma email kumbe nhlamulo ya n'wina endzhaku ka n'hweti ene sweswo a hi lavi ku swi automate ku loko mi rhumela email hi mi rhumela nhlamulo leyi nga automatiwa ku hi ta hlamula email ya n'wina endzhaku ka 7 working days hi ku ha swi tiva ku tanihi komiti ha hlangana kanharhu hi vhiki se mi ta hi khomela ka ku a swi olovi ku hi hlamula ti-email ta n'wina ta ku tala ta ku hindza 500 maybe hi vhiki rin'we ntsena mara hi le ku ringeteni hi matimba ku va hi ti hlamula ti-email ta n'wina so mo langutela mi ta ku loko mi nga yi kumi a hi mi arisi email address leyi mi nga senda hi yona music wa n'wena tlhelani mi hi tsundzuxa ku ni rhumerile kambe a ni se kuma nhlamulo no ya khensa swinene ncai mi nga mi ya wisa va beleni mavoko ku sala ti-second ti nga ri tingani a hi nga leli sweswi nkwini ka mi ri mina ni ri hi hetile n'we mi nga khoma nongonoko ma swi tiva ku sele swin'wana hi byeleni swi ta vula ku David tsumela xikan'we ka mongo ya misava ya wara ya mbirhi a ni hleketa kumbexana nkarhinyana lowuya loko va ha vulavula hi ta ve hi kuma marito yo khensa miswiritano mo hi ve hi tsumela xikan'we pulukwani kuma mongo ya misava ya wara ya mbirhi njhaka mongo ya misava ya wara ya mbirhi hi ta tlhela hi vuya nakambe haleni ku va ya kuma marito yo khensa inkomo